Siyang abak po, kaluguran kong kapatid kang Kristo. Isa dihatano yung kaya katang sarili at ibiyay ting kaurasan kang Yesus, ban makiyagum king banal na Eucharistia. Kaya kataya pong pagmasusyan, ing kalabing siya madomingo, ning karaniwan na panawon. Talakad tapot magkihabi king pamagkanto, king dalit a pamuklat.
lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan, At kaya ko antimorin, kapatad adwan taking ginuing pakaduduna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang ining miyagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at niyay diwang kakulangan. Uli nito, ipanigapupo kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamu, kaniting misa yabe talak ng kagatang panalangin, ding kapatad tang magpasalamat, ding pamilya ng Sani Kayanan,
antimurin ing pamilya ng Rodel Punsalan. Pakipangaditala naman ding special intentions ng Dave Clarin ating kayang pamilya at pakipangadita mo ing kailangan ng guidance and protection ing pamilya ng Corazon Perez at malagwang kapaldanan para kang Angelito Nolasco at pakipangaditala naman ding kegatang kaluguran mayang ubye tubos na sanang ipagkalob ning Ginoo ing kapatawaran kaligtasan para karela ding king death anniversary na o first year death anniversary ng Jesusa Solis at 40 days ng Anastasio Gatchalian at ding 9 days ng Romeo Sombilio at ding Mayangubye Antonio, Gregoria, Fernando, Reynaldo, Rodolfo, Lucia, Ruel, Feliciano Sr. at Jr., Abundia, Alejo, Eliza, Elpidio, Gregoria, Rosendo, Gerardo, Maria, Elario, at ding sablang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karelo. O Diyos, ipaning biye, ing anak mong Yesus, meging mabiyayang tinapi, at inipang ibat keka. Ban munye biye ke kami at king ke kaming yato, ipaintulot mong ibalik na ing sikanan mi at tetagan kabang maglakbe kaming kayabe na ke kaban ning biye, at ipagkalub mo naman ke kami ing nasa at lugod midake king tinape mi karing mangailangan kaniti. Huling karela sa syo ng Jesus ing kayang danop. Itiyadwan mi king lagyuning Ginong Jesus. Amen. Kay makabuklat na puso at pamisip, pakiramdaman talo, ring amano, ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumunarang libro, dahing hari. Kilog ning metong ayaldo, maklakbe ang linakad papunta king ilang, i Elias. Kay ba't nanita mi keraya at mi patutod, kabudabud at ing anghel at inagkilkeyo, at ngano, migising na ko at mangan, inyang linaweyo, ikitneking kabuntukano ing metong at tinape, meluto karing babo ring mapaling batu, at metong bangang danum. Mengan niya at minum, at kaybat mi patutudyang pasibayo. Pasibayo yang dinatang ng anghel ning Ginoo, tikil ne at ngano, Elias, mi bangon ka at mangan, uling makaba pa ing lakaran mo. Mi bangon niya, mengan at minum. Uliniti, mi bawi ing sikanana, bang makalakad siya kilog ning 40 aldo, papunta kim bundok ning Horeb, ing sagradong bundok, ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Pilasan niyo at akit ing kayapaning Ginoo. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Pasalamatan ke ing Ginoo kapilan man. Labi ko elatok nang pupuri kayo. Ing Ginoo yang pagmaragul ko. Makiramdam kayo at tumula ikong mayayal pusta. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Parangalan niya kambi ko ing Ginoo, miyabe-yabe tayang puriyon ing kayang lagyo. Menigapu ko king Ginoo at pegi patana ko. Karing sablang katakutan ko, niligtas na ko. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Lumawi kayo kaya at tumula kayo, at kayo mipakarinay.
ing taong maliligalig king Ginoo minaw siya. At yo pekiramdamani kinabos ni king sablang dusano. Pilasan yu atakit ing kayapan ning Ginoo. Ing anghel ning Ginoo babanten no retang makitakot at gagalang keyo. Pilasan yu at subukan ing keyang kayapan. Tumulayo ing taong keyo magsantungan. Pilasan yu atakit ing kayapan ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Eya sa palangkutan ing Espiritu Santo ning Diyos. Uling iya ing minyetatak kaya kayo, at iya ing katibayan ing kaya kayong pangayat bus, potang datang ni ing aldo mituldo. Ilakoy na ing nanumang mapait, king lubyo, mua at kasbu. Tuknang na kayong magsalitang magaspang, maglibak, at may papasyag, marawak. Nunay maging maganak ako sana at mapaglimos king metong at metong. At mipapamatawad kayo ang timoing pamamatawad na kaya kayo ng Diyos, kapamilatan ng Kristo. Ang tinaning anak na kayong pakamalan ng Diyos, tularan niya. Bibiyabia kayong mitmong lugod antimo i Kristo. Uli na ning kaluguran na katamo, dinaw na ingbena bilang masamyong ayin at sakripisyong makaligaya king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios para lantaya po ing maya pabalita. ing ginumanatili ke kayo, At kaya ko antimorin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ko, o Ginoo. Mibubulungan la ring Hudyo, uling sinabi na, ako ing tinape at tinipa iba't banwa. Sinabi ro, alway ti Jesus anak ng Jose, balo tayo tatana at imano. Makanano na nga sabing tinipayang iba't banwa? May kibat ti Jesus, na kayo mibubulungan. Alang makalapit ka nako, subali mo nung ilapit nening ipang mitubot ka nako. At pasubyan keng miyeking tauling aldo. Makasulat karing libro daring propeta, at ding sablang tao turwana na laning Diyos. Ding sablang may karamdam at may biyasa king turuning ipa, lumapit la ka nako. Iti mga baldugan king atin ng may nakit king ipa, itamong ibat king Diyos, ya ing bukod may nakit na king ipa.
ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing maniwala at inyang biye alang angga. Ako ing tinapi ning biye, mengan lang mana king desyerto ring pipumpunan nyo, makanyan man menga matela. Dapot iti ya ing tinapi a ibat banwa, ing ninumang mangan kaniti eya mate. Ako ing mabye tinapi at tinipay ibat banwa, ing ninumang mangan kaniti miya kapilan man. Ating laman ko ya ing tinapi ay biyeko, ban miya ing iyato. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka o Kristo, lukluk tapot makiramdam king umilyo. Maya pa abak po, Maya payapak po among. atin pong metong ausan ming sistema, potang mamye ko pong retreat o recollection karing estudyante, karing grupong magobra king metong kumpanya, timonyo nga Chukos Santo Tomas, madalas every year may kaka-recollection la pureng empleyado na ning monetod. Ing kanong sarili, may ngariya kanong awag, bintana. Ang bintana ay may 4 na partisyon. Ito kay katamong self. Yung kay katang sarili, atin niya mo namang 4 na partisyon. Yung meto nga partisyon, yapin itang open self. Nga na. Itang kadwang partisyon, itang bandang left, yapin po ing blind self, at ing lalom na ning open self, yapin ing hidden self, at ing kapat, yapin po ing unknown self. So, pag-aralan tala diyang makuyad mo. Pero di-discuss kayo po ini at dungaldo. Now, ini pong open self, tungkol iya po kitang sarili na baluko at baluyo. Nya, nganapin, dagulan ming bagyay ng open self. Yan, yung open self nga na, it is an information about you that both you and others know. Nga na, baluke, balune. Baluke, balume. Halimbawa ngini, baluyo, ing height ko, lalagpas king 5'4". Istong linagpas ko po king 5'4", alwa na yako ito. Muling ang gaya ka rin. Okay? So, 5'4". Ning balo ko mo, ikayo balo yung mo naman ito. Balo king makanya yung height ko, balo yung makanya yung height ko. Balo ko, singkit ko mata, malati ko mata. Siguro naman balo yung mo naman, yung malati ko mata. Ne, o ita. So, ating kung balo king sarili ko na balura ring aliwa. At ing objective na po nining Johari window, yapin itang miragdagan niya itang open self. Alwa mo itang manatili kang mala mo makitid ya mo ing makabuklat keka. Kailangan kasi tungkol niya po keng interpersonal relationship niya. Interpersonal relationship na kailangan ating kang dapat ayusan. Baka nita maging open niya, maging bukas ang iyong sarili sa pagsulong at pagbabago. Okay? So, oitayng mo muna. But others know. They know it, but you don't know. It seems, but in reality, you know it. You do not want to accept it. Baka niya yung lalto ka rin eh. Itang emya mo buring tanggapan at pakibaluan. Mamye ko pong halimbawa. O ba't kaya po tang ating kong kasabing tao, anyang alapang pandemic? Deng kasabi ko po tang linapit ko, magtakap lang arong. Balamang katalarong, kanya-kanyan la. Ne? Putang kay,
potang bagya-bagya, lalaut siya kabang kasabi ke. Nano kayang sangkan? Handat natin kung kasabing tao, makanyan la. Okay? So, medyo, siyempre, bala mo, mainis na ka, ulingot makanyan, bala mo, iwasan na kang kasabing malapitan. Ne. So, ngayon, makanita, asalese, may tang blind self-faith, tang atin lang balo kay ka na emu balo, pero in a sense, bala mo emu balo, pero ito to balo mo dapat. Uita, pakibalwan me kanyan. Puntalan me o pakisabyan me, o i-text me, ing best friend mo, ing BFF mo. Ne? Kutnan me, o sis, ikan, nanong observation mo kanako, nanong akakit mo kanako, ba't po ang ating kong kasabi, balamang gatala arong, kay ba't lalaut lang ditak-ditak kako. Yan. Sige, magtapat ko keka ne sis, nga na mo keka. Kasi, potang magsalita ka, pati lango, mag-dive. Bri nang sabyan, ating kang bad breath, nga na. So, dapat may tanggapan ito, at bad breath ka. Kasi niya, bad breath ko, yung sipilyo ko, asin niya yung toothpaste ko. Yan, magasin ka pala. Anya pala, sasalesing bad, yung kekang breath. Second, ating pangmetong, kutnan nakakanyan, sis, kapilang katawling mindilo. Yan. Putang kay ganita, siyempre, atatandanan ko, tantawli kong birthday nga na keka. O ito, berinan sabyan, patamong birthday mo karing ka mandilo, ating ka palang body odor, ating kang putok. Natural mo, miwas lang lalapit keka, uling sasakit la arong. Baka pati buntok da sasakit, uling ababawra kang masalese. So, sasalese ya kanyan, ing blind self. Magbiyayabeya ketang open self. Okay? So, third, yapin po ing hidden. Nga na, ing makasalikot. Hidden naman, yapin itang ating kong balo, baliktad yang ini, ating kong balo keng sarili ko na eyo balo. Yan. Ating kong balo keng sarili ko na eyo balo. Halimbawa, anak, magpamacho datang ko pa mo, macho ko datang. Bala mo, macho ko. Ngini pala, makanyan ko pala. Eko mo lalantad. Ne? Lalawin nyo la, ring misteryo. Pota, atin lang sa salikot deng misteryo. Yung mo balo. Okay? Siyempre, kailangan ayusan mo ito, kingkekang sarili. Ati mo ngeni, Rostong Padilla, masayani ka nung ngeni, uling tinggap na yung katutuan na eya pala lalaki. Ne, pero rin ang pelikula na talagang lalaki ang lalaki, macho ya. Nung ngeni, kailangan na kang magladlad. Iladlad mo nung nanuya man yan isa sa likod mo. Okay mo, diyang mag-gym ka pang, mag-macho ka pa mo rin datang, pero palto mo neng tutu nung nanuya ing sa likod mo. Okay? So, hidden self. Okay? Ito yung amanwana. Kapat, bahagi na ning awang ning kegatang sarili, ang window, ang ikaapat na bahagi ng ating window na pagkatao ay unknown. Unknown to you, unknown to me. Hindi ko alam, hindi nyo rin alam. Marami yan. Kamatayan, hindi ko alam kung kailan ako mamamatay at hindi nyo rin alam kung kailan ako mamamatay. Hindi ko alam kung ano ang ikamamatay ko at hindi nyo rin alam kung ano ang ikamamatay ko. No? Dakal tabalong may sakit yaking baga pero eya sisindi. Tamakanta. Magtaka na ka kanito o eya man sisindi o may kasakit yaking baga. So, oren.
isipan mo kanito, basi kanya baga, iya sakit kayong baga. Pero, what iting kay matena, itapin, alatang balo. Okay? Okay, but, retang anak ka magaral pa, era balo naning maging ni nanula sitwasyon kindarat nga panahon nung makyasawa la o alila, nung ing maging kabyayan da o ali. Pero, nga ko, pinpo nang didiscuss kay karing estudyante ni, malyari meng i-prepare. Nung nanoing buri mong maging king future, bakit ta maging known niya kay ka, ditak-ditak isadyaming sarili mo. At detang manakit kay kang sasadyame, kitang makanita yung sarili mo, ababalura na naman. So itang unknown, mababawas siya, uling milalantad ya king akakit na ning sarili mo, at karing aliwa. So ausan de po ita ing maging open ne kanitang ditak-ditak. So ito yung objective na nini lalong-lalo na keng pamilya, na keng interpersonal relationship keng kumpanya, keng eskwela, potang metong classroom, o kaya keng kareng magobra keng nanumang maragul a kumpanya. Keng kakatamo namang ebanghelyo ngeni, diniskas kepo ini, uling Jesus mismo, atin niyang didiscuss karing kasabi na nape ampong adwangasan. Nga tatandaan niya ita, the multiplication of loaves, ang pagpaparami ng mga tinapay na pinakain ang 5,000. Ngayon, nainganyo ang mga taong nakakita nito. Di ka interest na kang Jesus. Last Sunday, sinakelang bangka, peninton day Jesus. Anyang ikit de, king Capernaum, ni pagkwentula. Ala namang bagay, ausandang blind self alang makalihim kang Jesus. Pero, dakalya lihim Jesus. Dakalya makasalikot Jesus. Kailangan ng ilantad. Okay? Keng pa mag-discuss the last Sunday, may yariya ing sasabyan ng Jesus I am the bread that came down from heaven. Ako ing tinape at tinipang iba't banwa. May yari itang kwentuhan the last Sunday karin. King kekatang ibanghelyong ngenis, may continuation niya in chapter 6 ini. Jesus na naman, uliping sinabi ni Penita, in reaction da pepaltone, reaction da rin kasabi na, ning kekatang insidente ngeni, mibubulungan la. Bala mo makanining pibubulungan ding mamurit-murit tayo ng pamanyapyana. Di ba anak niya mong Jose ni Alwage, imana kakilala tayo duewari ba kanyan? Ding kapatad na kayabe-yabe talakene, nang sasabyan ng tinipayang iba't banwa. Uita, ereburing paniwalan. But He is revealing His real identity to them. He is the bread. Hindi piulit-ulit na namang Jesus. Pibalik-balik ne karela ing kayang amanwan na ninuya at nanuing gawa na at objective na bakit dinatangya ketiking nyatu at tinipayang iba't banwa, tinipayang iba't king Diyos. So, oita, He revealed Himself. Kaya tutukin Domingo kanyan, supposed to be in gospel, pinitang lakwan dane retang kasabi na. Retang mi kay interest kaya. Supposed to be maging alagad no reni. But they did not accept His revelation to them. Anya pensa likwande. Kingke katamo pong kapag masusya naman ngeni, imburi kong pong i-focus, pining paniwalan mong Jesus, ing tinaping tinipang iba't banwa, at pangako na, nung ninumang kanong tanggap kaya, ninumang salpantaya kaya, mikabiyayang alang angga. O ito yung pangako na kay katamo. He is promising us that He will give us life eternal. Ngeni,
itang emo maniwala, emo sasalpan tayo nga manwana, ninumang mangan kanini, nga na pa king kagatang last part na ng Ebanghelyo, ing mangan kaniti mi kabiyang alang angga. So when we receive Him, kapilan tayo po tatanggapan ni Jesus, potang mag-communion tamo. Anya, it is a truth that we have to believe and accept. Talagang bilang talasal pantayang Katoliko, tatanggapan tayo po tang mag-communion at dapat paniwalan mong Jesus pin yang tatanggapan mo. Ngeni ingkutang, nung paniwalan mong Jesus yang tatanggapan mo, king kayang pamagpakilala kining ining hidden self na ngayni, peparamdam na ni, sinabi na ni, linantad na ni ing kayang sarili. Nung ninuya, na yung identity na kalupan na ning transfiguration, ketang August 6, pigmasusyan tayo. In buri namong Jesus kaya ni kanyan yapin itang potang tatanggapan tayo, potang paniwalan tayang iya, Jesus mismo yung kakananta mo, sana yung panagkat na maging kawangis tayo, magresultaya kay katamo. Di ba? Baloy naman po nano man yung kanan mo, yang maging bunga kay ka. Di ba? Mangan kang mamayo mo, magka-diabetes ka, mangan kang mataba, magka-kolesterol ka, mitas ka presyon, sigurado. Mangan kang kamuti, siguradong mangalbag ka, at mamagluwal keng buldit mo, ing pengan mong kamuti. Na ano yung kanta So, yapin yung resulta na nita. Dagdagan may pa itang kamuti, kasabayan meng ebo nitang pengan mong kamuti, Diyos ko, lalo yung grabing resulta na. Anya kailangan, nung kita magbunga ya kay tang pengan mo, baka niya naman sana bilang kekang pengan ni Jesus, tinggap mo king biye mo, magresultaya, o iteng nasa ng Jesus. Anya, burina, kanantaya, bang kanita, apak kayapusan taya. Amen. Sasalpan tayo ko, King Diyos, si pangmayupayang tutu, inalang king banwa at yatu, at kang Jesucristo, anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalang ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at migutkut, tinipaya karing mete, king katdungaldo sinubliyang mebi, pepayta siya banwa, makalukluk, wana ng Diyos si pangmayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, panukom ka rin mabiyay ang puneng amate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamak ding santo, king pangpataw da rin kasalanan, king pangsumplirang meding mete, at king biyay alananggo. Amen. Panalangin ng balen, manalangin tamo king Ginong Jesus para karing sablang agkata ng talakad at sumulong king karelang pamaglakbe. Nga tamong sumabi, Gino, ibiye mo ke kami ing kakanan mi king Aldongeni. Gino, ibiya mo kaya kami kakanan mi king Aldongeni. Gino, alak, para ka ring magdulap ke ka king karelang kabengyan, ibiyeme ing tinape ning kasalpantayanan, nungali ing dala ning katutuan, maging binayang makaba para karela inyang aming manalangin. Gino, ibiya mo kaya kami ing kakanan mi king Aldongeni. Para ka ring sablang mabibye, lalam ning kaligaligan, ibiyeme ing tinape ning kapanaligan, nungali ing dala ning katimawan, maging binayang mabayat para karela, inyang aming manalangin. Gino, ibiya mo kaya kami ing kakanan mi king Aldongeni. Para ka ring sablang mabibye, king pamikasala, ibiyeme ing tinape ning kapanisyan, nungali ing dala ning kapatawaran, maging binayang maralumdum para karela, inyang aming manalangin. Gino, ibiya mo kaya kami ing kakanan mi king Aldongeni. Para ka ring mabibye, king pamisalangsangan, ibiyeme ing tinape ning pamagkasundo, nungali ing dala ning kapayapan,
maging binayang marayo para karela, inyang aming manalangin. Ginoo, ibiyam mo kaya kami kakanami king aldongeni. Para ka ring mabibye, magdili-dili, para mo king karelang sarili. Ibene ing tinapening pamakidamayan, nungali ing dalan, painturo king lugod, maging binayang malungkot para karela. Inyang aming manalangin. Ginoo, ibiyam mo kaya kami kakanami king aldongeni. Ngeni po adwan tayong sarilitang kapagnasan. Pasaut tamo mo naman king meto nga santong mikapilit tupad king kaburyanan ning Diyos, kapamilataning kayang pamanaral, kapamilataning kayang pangapari, Santo Domingo de Guzman, kekatang parangalan king Aldoiti. So panakatasanang manalangin, lalong-lalo ng king panahon ning pandemic. Nganing panahon, kailangan tamo ing maragul sakripisyo at panalangin. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiyam mo kaya kami kakanami king aldongeni. Ginong Jesus, tinapening biye, ipaintulot mong ding mamangan keka maging tinapenoman para karing aliwa. Ing makalakad kami karing bakas mo, ngeni at kapilan man. Amen. Luklok tapo para king pamagsadya karingain. Palakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kagatamong daon, dating tinapi at talak, matampang tanggapanon ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan ni sa ning Ginoo ting dawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo.
king kaya katam ka sa palala ating mabilog na Santa Iglesia. O Diyos, ipami, lalapit mo keka, kapamilatan ng Jesus, ing tinape ning biye, tinubod mo kami. Gawan mo kaming antimo, ing umemi ng kanan, ing mabye ng katawan Kristo, misasan metong patutu keya, at miyayatad king keyang biye ketiking yato. Itiyaduan mi king lagyuning Ginong Jesus. Amen. Ing ginumanatiliyak ke kayo, At kaya ko antimorin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang dangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kelub keka. Uli nita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ba nating kalupa ming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ringangel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilan man. Misuge sa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain, king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayu yami daon kusang loob king pamaylasa at kamatayan, kinwani ing tinape. Pepasalamat yakeka, pirasone, at binyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kahit para karing sablang tao, ban ketami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo'y tiking pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayeng misteryo ning kasalpantayanan.
Niyang ining gaganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya keka iting tinapya ning biya ting kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulog ing katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king metoyato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing ke kaming Papa, at i Florentino, ing ke kaming Arzobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynaon at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, lalong-lalo na Santo Domingo de Guzman, mitatag karing pari at madreng Dominicano o ausandang Order of Preachers. Tinupad king malmong kaburian king ke kabanning panahon, puryan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong ke kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Nasana ning Ginoo ing kilalanan tayo. Nasana itang pamagpakilala na makasaupya king kegatang pamagpakabanal. Nyangeni paramdam ta kayang maniwala taking sinabi na kapamilatan ning panalangin at tiruna kekatamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakadulo,
parati kayong mikabos king kasalanan at milik. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mo sa pabalikdan din kay kaming kasalanan, no nalawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may pon, bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginuman at tilis sa kapilanman kay kayo, At kaya ka antimurin. ipakita mo po ngening mikakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy niing sinabi kay katamu king ebanghelyo tangeni. Ako ing tinape ning biye at inipang ibat banwa. Ing mangan kanako, ing mangan king laman ko, mikabiyayang alang angga. Mapalad tamo ngening maniwala king sinabi na at tatanggap king pamangan ababiyena. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat iagkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sabalang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Pakaulan da ka, bala mo mawari atyu ka rin, at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keko. Emo sana paintulot kapilan man,
ing mikawani ko keko. Amen. Oratio Imperato, laban king COVID-19. O mapamakalolo, ang punapagmalasakit ay pami, lalapit kami keho, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduhan mi keho, ang kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal akasakitan kaya kami, at may kakamateno, karing dakal ataw. Aduhan mi ngini keho, ang balikdan mo kaming mitmong lugod, at yachat may kaya kami ing makaulo mong gamot. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mulo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ting sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyolo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula pawurian miyawo kaniting sakit. Ipanalangin mi Lord at ang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa.
Ingatan mo la retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabie. Pagkala mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon, bad magwabra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismike ko, king kagulangan mi, nunay bagkus mo kaming kabos, king sablang panganib, o maligayo at kanuwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, esposo ng Mario, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, Santo Domingo de Guzman, talakad tapo. O Ginoo, irisanang Eukaristiyang pigkalubmo ke kami, pagdala na keng kaligtasan at papanatilyan tapat keng sala ning ke kang katutuan. Itiyadon mi keng lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka antemorin, bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundong salpantaya, king amanong sinabi ning Ginoo kay katamo. Salamat, King Diyos.